Ekitabo ky'okutandika shura ya 42 bakuru ba Yozefu okuza kushaka Misiri. Yakobo kuyahuriire ngu omuri Misiri hariyo ebyokurya yagira batabana ati ahabwenki nimureeba n'ahariisho. Yagira ati reeba mpuriire ngu Misiri hariyo ebyokurya mwiroke muzeyo mutushakire ebyokurya bitutambire tutafa. Bakuru ba Yozefu 10 bashuuma baza Misiri kushaka. Konka Benyamini murumuna wa Yozefu Yakobo tiyamwohereza na bakuru be ahakuba akatiina ngu shana atakagubwaho akabi. Batabani ba Isirayeli biija n'abandi abaizire kushaka ahakuba enjara ekaba eri nyingi omu nsi ya Kanani. Obwo Yozefu niwe yabiire ari omutegyeki w'ensi egyo kandi naashakisa ab'omuri egyo nsi boona ebyokurya. Bakuru ba Yozefu biija bamugwa omu maisho biinama. Yozefu ku yareebire bakuru be yabamanya konka yayehindura nk'omunyeihanga haribo yabakabukira yababuuza ati nimurugahi? Banu bati nituruga omu nsi ya Kanani twizire kushaka. Yozefu yamanya bakuru be konka bo tibamumanya. Yozefu yijuka ebirooto bire ebi yabaroosereho yabagira ati muri entasi mwizire kureebaho ensi etiine maani. Bamugarukamu bati ngaaha mukama wiitu abiiru bawe tureesirwe okushaka. Twena turi ishemwe turi abantu b'amazima abiiru bawe tituri ntasi. Yabagira ati ngaaha mwizire kureebaho ensi etiine maani. Bamugarukamu bati abiiru bawe turi ishemwe 12 abaana b'omushaija omwe omu nsi ya Kanani. Murumuna witu omuto hati tariho asigiire na tatiitwe kandi ondiijo takibaho. Yozefu yabagira ati ekyo nikyo nabagyerera nti muri entasi. Mbwenu aha niho muramanyirwe. Nindahira Farawo timurikwija kugaruka aha murumuna wanyu omuto atakiizire. Mutume omwe ahari imwe areete murumuna wanyu kandi musigare mubohirwe. Ebigambo byanyu bibone kuhamibwa tumanye ko muri ab'amazima kukiraaba ekitabiire kityo nindahira Farawo buzima muri entasi. Boona yabata omu kyoma kumara ebiro 3. Aha kiro kya 3 Yozefu yabagira ati mukore muti nimwija kukira ahakuba nintiina Ruhanga. Kumurabe muri ab'amazima omwe harimwe asigare omu nju y'ekyome ahumbiire mukomerere abandi mugende mutware ebyokurya ahabw'enjara y'omu maka ganyu. Bwanyuma mundeetere murumuna wanyu omuto obwo ebigambo byanyu biryahamibwa timurifa. Nabo batwaza batyo. Bagambira nabo nka bati buzima twine orubanza ahabwa murumuna witu ahakuba tukareeba aine obusaasi omu mutima obu yatweshengyereza tukanga kumuhurra nikyo kyatureetera akabaaka. Reubeni yabagarukamu naagira ati tindabagambiire nti mutakora kuba omwana mukanga kumpurra. Mbwenu reeba twazire eshagama ye. Konka tibamanya ku Yozefu yabahurra ahabw'okuba akaba naagambirwa omuhinduzi. Yozefu yabaterera amabega yarra bwanyuma yagaruka ahu bari yagamba nabo yabihamu Simiyoni yamukomera omu maisho gaabo. Okurugaho Yozefu yaragiira kwijuza enshaho zaabo ebyokurya n'okugarura efeeza ya buri muntu omu nshaho ye n'okubaha entanda y'okuriira omu muhanda. Okwo niko baabakoriire. Banu baata ebyokurya byabo aha ndogoya zaabo bagyenda. Ku baahikire omu icumbi omwe aharibo yakomorora enshaho y'okuriisa endogoya yashanga efeeza ye eri omu minwa yaayo. Yagambira bagyenzi be ati efeeza yange bagingarura reeba ngigya omu nshaho yange. Bahurutuka emitima bahindukirana nibatetema nibagira bati eki n'eki eki Ruhanga yatukorra. Ku baahikire ahari Yakobo ishe b'omu nsi ya Kanani bamugambira byona ebyababiireho nibagira bati omushaija w'okutegyeka egyo nsi akatukabukira yatweta abaizire kutata ensi. Nitwe twamugira tuti turi ab'amazima tituri ntasi. Turi ishemwe 12 abaana b'omushaija omwe takibaho kandi na murumuna witu omuto asigiire n'omugurusi witu omu nsi ya Kanani. Omushaija ogwo orikutegyeka ensi yatugira ati eki nikyo kirimanyisa ku muri ab'amazima. Munsigire omwe ahari imwe mutware ebyokurya ahabw'enjara y'omu maka ganyu mugyende mundeetere murumuna wanyu omuto
niho ndimanyira ko mutari ntasi kureka ko muri ab'amazima rero nanye ndyabagarura mugyenzi wanyu mubone kushuubura omu nsi egi kuba habire nibihe byokurya omu nshaho zaabo buri muntu yashanga ekifunyika ky'efeeza kiri omu nshaho ye boona ishebo kuba barebire ebifunyika by'efeeza batiina ishebo Yakobo yabagira ati mbwenu ho mwancwa Yozefu takibaho na Simiyoni tariho mbwenu nimwenda kunyihaho na Benyamini ebyo byona ninye biizire Reubeni yagirisha ati kundiba ntamukugarurire oite batabani banje bombi munkwase ndyamukugarura ona ati omwana wanje tarikwija kugyenda nimwe ahabw'okuba mukuru we akafa niwe asigireho wenka akabi katamuhikaho mukandetera obujune bukampuhura nkashuma okuzimu nk'oku murikundeeba n'ezi nju